हम विनल प्रकाश है, गोल्टन तामुआ में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Nisambulo vinaka se kongone Vakaleleka ni nonda itukutuku nambongi ndai. Adau ne viti kina matambose ni United Nations ersando buki saranga kina valebu na bimatanitu karsutabutu nangunan renre. Gona itukutuku mai varita kati ni liliu ni matanitu porenge mbani marama ena nona bosa tiku ena maruta kini kapitu sambulu kalima ni ambaki ni UN General Assembly. Kambani marama ni viwe kani vinaka itiko kina matambose ni UN na nandeitu mendua nangunan balabu. Kuna tanangani rau ni loura yungo ena non ravinga ravi na non dalinga niwau ena takatangani biba sautu taki ena biba nua ya tu tiukina na tiku ya babala. Bau bos talanga mbani marama ena bika membaleta na mati na COVID-19 kena mbole katukuna ni sendei talitunga ena non na baka sama na nguna elewena kinobiti na UN ni ote tolu na singa maina non na tunga lala ena tinkadhiwa vitu sangabolu. Sambasikan don na itukutuku ni kena bayang takitiko esona bola uniboli taki angona meponua kaboli taki talangakina na winganga ni biba matini taki. Goesa ya bola tatalanga na matambose kangarabo na bitauni me basala takana tambana ni obisa merao ni munduki na kena ngravitiko na biboli ni winganga. Kana Minister Premila Kumar ni mbole isarvali bu na ministry ena nortu sanga tiko me bukei o irnan bin bisnisi karanga boya dorotaletiko na takataka ni mbasulawa. Kau Kumar ni sayan rabu matuna tamban ni bisa na tikinongo ka kuria ni tiko sare vida erkil kasemte kitiko ena bolita kini wainganga ka tomana ni ndondonu mer ruko bona bin dinati ni bolita ki angona ka senga ni ndondonu na non bolita katalitiko na wainganga ni be bwa matini taki. Bunga sarana biso binaka esa yadu tiko ni tiko kale kana elami ni oti binaka idio no bula maina ngona yalikina na ngone lewa mbakitolu atale reikan roka. Sikopa na FBC News na tiko ngo ena singini kuwa mea dingo mitalanga mikina endon na ripoti ni nona yali talitiko endon na ngone tangani embakitini kalima. Yesa tiko tali na nona vale na ngone tangani ungo kara warita kana liuni bunu kalekana ni rusanda uyaya nrabaki saranga membalitira na non rangone. Ka endon maramo ariata Vakaleleka ni nona mayali o reikan roka na embaki sauti ebeso utakasaranga na non rando ungaru nira na non rangone. Ka ni sa senga ni rando watarai me rando waboki ba berberea na ngone. Ya bandi tangna tambana ni obisa ni kisi membaliti reikan roka ese ndola tinga katumani tigo ni kina na vei wangangai. Kina ngito na mata timinganga ni Police Blues enon rutu itu bunde yan sotsota ni Fiji bita Mari Sevens ya mertu na labeta listale na mbilo lebu ni sotsota. Ya sa kilandi bagitigo na timungo ni na siang ni raurawa na kena rawati tal na sanga koto kaitigo na maninde ni timio sakiasi moli ertu kilani koko da kena ngito mebir na bitimi ertu na tumbu batatiko. Police Blues tumbu bataki na matatimi Nigeria tua yunguri na Barbarian Brothers na ZNS Barbecue ya madhia bakakina na timi menewoli kuna na via Gladiators. Sotsota ya na tiku butakitiko na lotu lebu na ANZ Stadium suba. May tabikir na balilak ni nonda itukutuku na kena ikuri around yun na rungota na Mbula FM kena Radio Fiji 1 ni buhating ubinaka. Navango meria maramani waya manatuya sawa wetikitukutunde nandi ya ndo marata kana varonga na Radio Fiji 1. Radio Fiji 1 nandomo iviti.